Ni mu murenge wa Gatsata Kagari ka Nyamugari aho umubyeyi witwa Bagwanyeneza Jeanne d'Arc yasanganywe ubwandu bwa COVID-19 ariko kugeza ubu akaba yarahigiye kwanduza abaturanyi be, akaba ariho bahera batabaza ubuyobozi ngo kuko atajya batega amatwi ndetse n'inzego z'ibanze yazisuzuguye akanagerekaho kubabwira amagambo asesereza. Dufite ikibazo cyerekeranye n'abantu basanzwemo ubwandu bwa COVID. Yego ntabwo tugomba kubaha akato, ariko nanone bagomba gukurikiza amabwiriza yo kuguma mu rugo nk'uko baba babasabye kuguma mu rugo ngo batagira abandi bantu banduza. Hari umubyeyi basanzemo COVID mu mudugudu wacu, harimo abantu 3 twegeranye basanzwemo COVID, 2 bubahiriza ayo mabwiriza kuva bayibasangamo ku itariki 19 baba mu nzu, ariko umwe yirirwa muri quartier agenda atambaye n'agapfukamunwa. Tukaba dufite imbogamizi z'uko ashobora gukwirakwiza ubwandu byihuse, tukaba twakomeza kuba muri guma mu rugo kandi twifuza kuva mu rugo, kandi amabwiriza avuga ko tugomba kwirinda kugira ngo tudakwirakwiza ubwo bwandu. Kari guma mu rugo abava mu rugo gihe rwose ntaba mu rugo. N'ubu ngubu induru ivuze gatoya asohoka akajya mu baturage atambaye agapfukamunwa. Ejo njye nakibajije umuyobozi w'isibo, yewe na mudugudu narakimubajije, nari mfite gahunda yo guhuza guhamagara ku murenge nkababaza impamvu umuntu wasanzwe mu bwandu agomba gukwirakwiza ubwo bwandu bwe mu baturage batarandura. Ubwo ati na hano uramutse ufashe n'akajerekani ugakomanganya nabwo wa muntu asohoka arayirukanka aza kureba ikibaye. Aba yambaye agapfukamunwa? Nakaba yambaye. Nabyo rero nabyo biba biteye impungenge kuba yabona abantu gutya aho bari, kandi azi ko bamubwiye ko agomba kukiha ako kato, ubwiwe akaza gutya akabiyegereza bitanakwiriye. Yaratubwiye ngo agomba ngo kutwanduza nk'uko ngo nawe bamwanduje gikindi, kandi ngo n'umugabo we ngo ni umusirikare ngarwanirira perezida, ngo tuzisanga ngo inzu yacu yahiye ngo n'amabati bayakuyeho. Rwose rero Munyesibo yavuze ngo ntako batamugize, bagiye inshuro 5 kumubwira ngo nagume mu rugo. Mudugudu yagezeyo bose barabimubwira ntashobora kubyumva. Rwose mwamutubariza impamvu adashobora kubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Cyifuzo nuko hakazwe ingamba ku bantu basanzwe mu ubwandu, kugira ngo bibe ngombwa ko n'abandi batarandura tutakwandura icyo kinyagwa, dore ko kitumye duhera mu rugo. Uyu Bagwanyeneza Jeanne d'Arc ubwo twageraga iwe twasanze ari kumwe mu mbuga n'abaturanyi baba mu gipangu kimwe ndetse n'abana babo bose uko bangana, nta numwe wari wambaye agapfukamunwa. Yatubereye ibamba yanga ko dufata amashusho, gusa mu majwi yafashwe nuko yise aba baturanyi b'abarwayi bo mu mutwe. Ubwo twavaga muri uru rugo rwe nyuma y'iminota 10 twaje kugaruka dusanga abana be basohotse bari kwirembo nta gapfukamunwa bari gukina n'abandi, aho aba baturanyi bavuze ko ngo yababwiye ko agomba kwanduza abana babo ngo kuko nawe iki cyorezo atari we wakizaniye. Abana be batubwira ko yuko ngo niba nyina abanduje ngo nta bana ngo azajya ashukashuka nk'aba bana batoya wabonye ko ari benshi, ngo azajya abanduza buri munsi ngo nibabona ngo umwana we umwe ataguye ngo bongere ngo bamwanduze. Afata abana b'abantu akabashyira mu rugo rwe akabagaburira ku isahani imwe. Ni gute abantu batwangiza mu makuru bakica abanyarwanda hejuru azi ko arwaye ko virus? Hano mu Kamunguzi Rongotani hari umuntu umwe wenyine njya kutuzatwica hejuru ko virus. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata Munyaneza Aimable yemeje aya makuru ko uyu muturage yasanganywe ubwandu bwa COVID-19, ndetse ngo muri raporo yahawe nuko uyu mubyeyi yananiye inzego z'ibanze, akaba yatangaje ko hagiye kwitabazwa polisi ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri iki kibazo. Uriya muturage yitwa Bagwanyeneza Jeanne d'Arc kuko basanze ararwaye ubwandu bwa COVID. Mbere abajyanama b'ubuzima n'abayobozi baramwegera baramuganiriza nkaho abemereye ko atazasohoka, ariko nyuma abirengaho ku buryo nk'ubunafatanaga n'umuyobozi w'umudugudu ambwira ko bisa nkaho yabananiye kuko uyu munsi yongeye n'ubundi arasohoka. Ubu rero icyo tugiye gukorana na RBC ndetse na polisi, dusake uburyo bamushyiraho isaha, byibuze iriya saha arenga igasona nawe urumva ibimujana. Abantu nk'abo batagifite disipurine nyine nicyo kiba kigomba gukorwa. Akomeza asaba abaturage b'umurenge wa Gatsata kubahiriza no gushyira mu bikorwa ingamba ziri gushyirwaho muri iyi minsi, zirimo na gahunda ya guma mu rugo ikomeje mu mujyi wa Kigali kugeza tariki ya 31 Nyakanga mu rwego rwo gukomeza guhangana n'ikwirakwira rya COVID-19. Ni mu gihe abandi baturage bagenzi Bagwanyeneza basanganiwemo COVID-19 igihe kimwe bo batangaza ko bakomeje kubahiriza amabwiriza bahawe harimo kudasohoka mu
mu nzu mu gihe batarongera kwipimisha ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze mu rwego rwo kwirinda ko bagira abo banduza mu gihe baba bahuye nabo. Ibarushimwe Bihoyiki Keve Christian, BTN TV, i Kigali.